Ai, namukena ka beka master Xitsonga analyst. Channel, oh, of course, oh, namhla hi ta hi khela la hi kokwana Chauke. Yeah, na timhaka ta le Diamond Walk, of course. Hi ta hi kha hi tlhela vhele ka timhaka ta Blanca lo somehow still hi nga ta tlhela hi va hi kha hi n'wi linka na Mapele the Boss hi vona mhaka leyiwa. Then from there vhele hi ta hi kha hi vulavula hi Cool B loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka yeah na Gagash. So vhele a ha ri Diamond Walk ku hi position ya yena a hi nge za hi suka. So hi ta hi kha hi tlhela ka timhaka ta lesi ku na event ya vona of course yi nga ku teni hi ti 14 hi Saturday as you can see kwalano. So tanihileswi mi swi vona kwaloko hi kha hi cheka vhele still a ya ha kombisi ni ku ta kha ku ngheniwa hi mali. So yena master T since yi ri Diamond Walk yona yi la ku advice so hi zo swi tshikisa sweswiya hi ku mina already a ni tshama ni kha ni complain hi swilo swo yelana na swilo swa ti-price ta general and stuff like that. Ka siku of course ra ti 11 ta June yi fike yi endla live loyi hi nga ta yingisela ku yi te yini timhaka ta event vhele yi ri famba swi ku yini. A hi pfuleni hi twa ku yi fike yi ku yini kokwana Chauke la ya hi ti 14 ta June ane hi ta va hi ri na ti-artist Mr Post va kona, G1 Soul Makamba kona, Botsoli, Themba Nyathi, Mr Post kokwala Diamond Walk, Mr Post va tele mani ku hlaya ku xurha va tele mani na ti-artist to tala hi Saturday ingaku ta fika almost 20 ya va nga va fika 20 loko ni nga ndli mistake 20 artists na yona. So a hi tshineleni hi ta hungasa aka kokwana Chauke ni va na mihleketo yin'wani ya ku tsakisa swinene ku nghena gating mi ta nghena mahala a hi tsemeni ti-30 rand letiya ni mi nghenisa mahala na swi ta ku a mi chavi ku hakela 30 rand a mi hakela kwala na a yi vile 30 rand a mi xitwi mara ni tsakela ku nghenisa mahala. N'wina mi nga ta tsakela ku va mi ri kona na swi ta ku tshama ku tele mara VIP is 150 VVIP 250 a yi nge ngheni mahala ka tindhawu ta mixaka wolowo ta va hi karhi hi ti hakelela. Yeah, as of that, hi swin'wana swa swilo leswi ku nga khale including mina Master T na van'wana va lava kha va advise ku hi fike hi swi nga that way. Swi kahle hi ta appreciate tanihileswi mi swi tivaka Master T loko munhu a ni ta swa kahle a ti ta vula I think it's a good approach ku ngheniwa mahala and then sweswo a lava ku I mean guys mi loko munhu o va a nghenini laha a nga se za ku va a xava byala byo hindza 30 rand ma yi khomenya na mhaka ya kona swo boha vanhu lava general va kota ku va xava byala bya enough byo byi hindlela ti-30 rand letiya ma vona mhaka leyiwa. So ya swin'wana vhele loko swi ti ta kha ku ri free entrance ku nga va ku xinyama vanhu vo ka va nga yi ku la ntiyiso let's just be honest sweswo i free ku va nga na excuse sweswiwa and vhele yi le ku trendeni na hi ti-baby coaches ni twini na ku sweswiwa it's a good period or good time yo ku nga ku ya tala le Diamond Walk leyi ni kha ni swi analyze kahle ku hi side ra mina yi le ku trendeni swinene ka nkarhi wa sweswi swa kahle sweswi yi le ku trendeni swa kahle in overall loko ni kha ni swi cheka. So yo swi kahle it's a good sign loko se yi pfa yi kha yi yingisa swin'wana. So another thing vhele no future hi fike ve kha xi improve i ti-artist ti va ti tele ngopfu ka postara ya hunguta hambi yo teka letikulukumba like nyana maybe tinharhu yi chela nyana 2 tin'wana like a swi bohi ti-artist ti fika 20 swi va vulaka swona swi va swi nga ri unnecessary. I think a ni kwari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 sweswiya and stuff like that swi va swi nga ri necessary and stuff like that swi nga lunghisiwa in future swo fana na sweswo but ya nga vula ku i mhaka kahle u kha yi yingisela excuse ku ta ku ri hava ku ngheniwa free munhu o nghena homa so ni twi na ku ya swi nga famba kahle hi ku twisisa ka mina.
Considering the fact very you are swona sweswi ku na the-big artists swi different sweswi ku na the-big artists swi fana na event yaleyo sungula leyi nga fela phela laha ku na ti-artist kulukuma na vo King Monada handla ku tele vanhu vo ka va nga ri ku hakela 30 rand so loko ku ri na event yaleyo sungula ma yi twisa yini a ku ri free entrance so swi very tlula ku vanhu lava hinkwavo va ta va ngheneterini even then va tlhela va xava byala byo hundza ta 30 rand so hopefully swi ta famba kahle va sapoteni ka nkarhi wa sweswi ni twa va kha va trenda kahle the-baby coaches ta vona and stuff like that yeah and then of course hi vuya ka timhaka ta Blanca loyi hi linkako na mapele mi nga ma hleketa vhevhela yi tshuka kusuka sweswiyani but swi hela moyeni and stuff like that mara ku na image yin'wana ni nga fika ni yi vona ya Blanca hi tela ngo yi nga ku trendeni so ya vhevhe na Brian ku na Junior Higgins hi yena nga tlhela hi confirmera before hi analyze ku tolo ka philani hi voni tsotsi ya leda ya madiretse mo thyaka mata hi famba hi gaziwa the gorilla fish black RSA so image ya kona as you can see li ngo edito hi yena Blanca maybe mhaka quality ya camera ku hi linka la kwani va tiro wa khata hi the iPhone ya ni swona maybe mapelo yo swi vona ku yange lungi as you can see you can see bongo itsotsi ra straight re le jaws you can see ku ri hala tlhelo na Gaga xa ka ku hlometeli nara a va ri video leyi Gaga xi yi nga ku nyumanyumeni laha yi ri video leyi so I understand mapela I understand a vheta mitsisa sweswiya na xona xi kona ku vambeni Blanca as you can see ma swi vona vona ku i njinga and then very okay vuya ka timhaka ta Gagash na Khulbi hinkwenu na swi tiva ku vanhu lava va ri ku holoveni swi helele moyeni like a hi tikumanga resolution ya swona so mi no hlamala hi poster leyi no hlamala of course hi nga fiki vona Khulbi ya fatsana ku and then wa va nga vulangi ku ri va rhambe na lava so loko fika hi cheka kwalano wa swi vona ku ti rhambiwini Khulbi waloye na Gagash waloye as you can see kwala tanihileswi swi vona kwala ti rhambiwini so hopefully swi ta va kahle because last time a yi nga changi kahle mi nga ma ehleketa ya Gagash na the twins a ku vi ku na clash yo karhi so hopefully hala swi ta famba kahle because loko hi cheka la vhele a nga a ri MC Gagash a swi that specific wa endla yena probably an MC which means ku nga va na chance yo karhi yo ku nga va ku ri yena a introduce ku yena ni Khulbi se mi nga kuma ku ti tlhela ti chingelana kwala ku mi kuma ku a n'wi introduce hi ndlela yin'wana nyana ku a kha a kombisa ku i thyakini and stuff like that so ta kombela swi munhu loyi a nga ta ku event a make sure ku swilo swi fambi hi ndlela ya kahle it's better Khulbi loko ri sweswi a introduce hi dirava ya mijolo kwalaho so kanamba xigazini nkarhi wun'wana so va lava ta va hlanganisiwe ni ta hi kha hi vona leswaku swi ta kha swi fambisa ku yini leswo loko ri amukeza msika banda kombela mi tlika subscribe sizopha ngexirhami asazi ukuthi sizoma kanjani madoda but asitiyiseleni ku sizondlula hayi nathi siyazama ukuthi sitiyisa labo sigqoke namajazi lapha emzimbeni wethu sizobutiyisela kuze kuyofika la sikubhina khona